Quand ça c'est au pays, on va me dire un peu. Ma fille a des gros pour y avoir des mains. Mais le café à ne mange jamais. Oh non, tu dors. Ça l'est encore. Ouais. Tu t'as la main bâton. Je me sens. Je te vois où me pas de point. Next one. Yeah, yeah. Alors que au calme. On va une message dans le groupe là, donc pas les retourner dans base. On t'a foué, on t'a content. On t'a content. Ah mon cher, oh, on a fait un rameau. On va écouter un peu, Michi. Yo, moi-même pas pour le ça. C'est non plein. Non plein. Non, mais. Nade? Ça donne là. Même pas à manger bien. Hein? Pas à manger bien. Pour qui ça? Là, tu me proposes ça avec là. Manger rapide, comment c'est? Bon, t'es perdu. Mon père. Non, on sait. Comment non? Quand bon, t'es perdu, mon cher. Je t'ai arrivé sur 100, 110. C'est sur Willy Bouteille. Vous t'es perdu longtemps, vous Et même là, on est Ne sois pas les gars, hey, Monty. il va en spécial. Yo, tu, dormez. Anyway. Ça donne là. Eu vou ficar uma disponível que você me já com isso que mais história da federal aí lá. Para seguir o cheio vai lá, ok? Para lá. Mas vamos chamar você do, tu vai no problema. Que é isso? É. Tu não vai español antes de cair. Não, quero o quê? Vamos hablar con él, hay que probar, a ver qué es lo que es. ¿Qué es lo que va? Está con Frío. Pegado, tú sabes lo que es. Hoy, no es una vaina acá. ¿Qué es lo que es? Bien, habla. Deixa eu parler. Bien. Para tú salir de allá, pero ese moreno vaina, tú sabes, que es nuevo ahí, con nosotros, ahí activo. Hoy, hay muchas cosas, mucho trabajo, tú sabes. Entonces, tigre ahí con nosotros, bregando. Y tú sabes. Tú quieres compartir con nosotros. Si no, yo no pago, me meto en la nada. Brother, ¿qué es lo que? ¿Quieres compartir con nosotros? Sí, que no pago. ¿Cómo te llamas? Carlos. 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 Sí. ¿Cómo así? ¿Y ese nombre va? ¿Dónde tú lo hay? Y ese nombre es grave. Carlos. Carlos. Não vale mais jeté, ué. No. Devuélveselo a él. No. ¿Tú tienes internet? No lo tiene, ¿verdad? Lo tiene, ¿verdad? Lidi usa que internet. No, lo tengo nada. Siempre vas a la mujer que tú dices, como nosotros siempre diciendo esa palabra. ¿Ah?
Se fue. ¿Eh? Se fue. Se fue. ¿Se fue dónde? ¿Cómo le dice? ¿Cuándo pasó a la ¿Cómo le digo? Y si yo pasé la luna que te dice, y cómo fue, pero explícame cómo era la vaina, para saber. Se fue, dale. ¿Se fue dónde? Dale. ¿Eh? Dale. Se fue. Entonces, así que, hoy tú estás aquí con nosotros y quieres compartir con nosotros, o sea, un par de días nada más, o sea, tú quieres estar con nosotros por el tiempo, pero. ¿Qué eres tiempo? ¿Qué eres tiempo? Dime que eres tiempo. ¡Vamos, pipi! Parece que assim que el vecino que hace saltar pelo ia pintar com o Luciano. Tu consegue deixar? Calor. Uma cara de uma fiada. Meu ela. Pilbara. E ela não levei tão bem a ver. Bonsoir. Foi um plaisir pour tout le monde. Arrête. Et puis, bah, nous là, pour suivre Instagram, Twitter, Facebook. Qui peut le réviser capable de faire checker sur YouTube, sur LinkedIn, WhatsApp, Facebook, on fait nous tous Para là. atacar Instagram. Ça là c'est le backup. Est-ce que va comme anglais comme tu l'as parece que la opinion content. Vous ferez content parce que vous avez entendu l'autre parler anglais. Vous avez entendu l'autre parler espagnol. Não fala isso da bicha já esse mo anglais. Comment le dire? Sim, anglais como se como parle creole, ou espanhol, tu fala se por parle creole, parle espanhol, me igual não entendo parle Anglais. É sincero. Ou bien chill. Como? C'est fine. It's okay in English. Não, não precisa fonte até, porque não devo falar que está desse capalho, capalho Yeah. Como assim como se eu me capalho com essa como é. Cadê câmera? Como se fosse câmera? So vai um meu para que eu contar lá, já. Et tu ingris en English. Yeah. Est-ce que quand il y a alguém no colo com des na moral artiste, moi qui ça dit moi c'est mon motif. Comme não tem blanc, não tem blanc, comme si Ça veut dire que vous êtes supposé qu'on you get a shot. Est-ce que vous êtes ching chong pai do hoi ti pon ching pai. Et deixa eu te parler. Est-ce que ça non entendite? Non entendite? Ok, quando ela abre o motif na como se você não tem gosto de tu pegar no cavalo. Seulement o botica na chinois. Quando ela conhece que o café tu peut ne poire, tu cavasse on connaît si ça pas pour Là, il est presque passé là. Qu'est-ce qui passe? Si le botica na chinois, seulement. Comme si vous connaissez déjà nous c'est déjà, vous savez le chinois, ça ça. Ok, on va monter langue, c'est monter calme dans le chinois, seulement.